ڕات بەرامبەر ئەنجامدانی ڕێفراندۆم چییە؟ ئایا لەگەڵ سەربەخۆیی کوردستان دایت؟ My name is Saya Zahawi and I'm a Kurdish student studying at Rose Bruford College in London. I wish for an independent Kurdistan because I wish that Kurds finally will be freed from all the evil around us. I wish for an independent Kurdistan because I think that Kurds need to choose their own destiny. I wish for an independent Kurdistan because that's what we deserve after everything we've gone through. از خلق اکرمه من بتنوکی همی خلق کردستانه برف 25 نه برف صندوق دنگدانه بچم بله بو رفراندومه من بتم سر به خوبین کردستان. من پشمرگه نشوان نادر خلق گنده پیرخولیم دور آکره ویدارم همه خلق کردستان پشتوانیا جناب سروک بارزانی بکن بو رفراندومه چونکی ما وقت پشمرگه مگلک شهید داین و هم هیویل کن او نوع دولت کردیجی بلاوی تول همی جهانه چه نوع پشمرگه بلاوی انجی خلق مدنی همی قطابی لوان همی بچن بو دنگدانه چونکی او ما فکی ما کردای و هم حس کنین همی پشتوانی ها جناب سروک بارزانی بن. انشالله وڵاتی کوردستان سەربەخۆ دەبێ و وڵاتانی تر ئینشەڵڵا لەبەرەوەی خوێنێکی زۆری لەسەدرا و ئینشەڵڵا لە چەنجی عەرەب و ئەوانە دەینە دەرێ ئینشەڵڵا هەمومان بەرەو سندوقی ڕێفراندۆم ئەو ڕۆژەی دەڕۆین.